Maya payabak po kay kayungan. Pagmasusyan tayang eni, ingka piyestan dari San Timoteo at Tito. Mitipon tamong eni batayang samban, purian at pasalamatan ing malugod a Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat siya ing balang metong kekatamo. At ang timurin para king kapasalamatan dari Ricky and Cecil Galang, kambeding karelang pamilya. Birthday blessings para kang Angelica May Estopen. Para king special intentions dari Mr. Rodolfo Pineda and Vice Governor Lilia Pineda, Governor Dennis Pineda and Yoli Pineda, Board Member Mylene Pineda Cayabyab, Mayor Esmeralda Pineda, Chris and Melda Imbo, Dr. Trinidad Roque Arcilia, Jesu V. Tamin, Angelito Valencia Jr., Tricia Yuhuico, Daniel Elijah De Vera, Eden Lalik. Malagwang kapaldanan para kari, Danilo Lim, Joy Lim, Jasmine Lim, Renato Malio, Enrique Enriquez, Beth Bitug, Dennis Vitug, Ella Vitug, JV Vitug, JR Concepcion, Melody Concepcion, Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Consuelo Mendoza, Corazon Pamintuan, Elvira Ver, Joel Gonlao, Henrik Gandersen, De Guzman Family, Poblete Family, Edwin Vitug, Lourdes Huco, Reyes Family. Ganakantala naman, di kapatad tamong mayang unabre, lalong-lalo na ri, Seria Alvis, Augusto Makapinlak, Emig Jolingad, Benjamin Medina, Eduardo Medina, Reynaldo Cabral, Regina Tapang, Ramona Sheledy, Eileen Bansil, Wenceslao Paule Sr., Honorata Paule, Wenceslao Paule Jr., Violeta Martin, Marnie Guevara, Silverio Hayen, Lito Gutierrez, Luisita Malyari, Ron Naniel Manuel Sr., Enriqueta Panahon, Kingkayang 40th Day, Carmelita Hilario, Kingkayang 9th Day, at Ding Maldang Kaladwa, King Purgatorio, lalong-lalo na retang ala ng makaganaka karela. Potang mititipon laing adwao adlo, karing busada at syugumana ninggino, mantabe ka sa Ginong Hesu Kristo, ke kaming papuri king banal mong lagyo, potang naralit ming ke kamlugod, o Ginoo Diyos mio. Kilagyo ng ipang po ng anak, po ng banal na Espiritu. Amen. Yung grasya at kapayapan kinatayan sa Kristo, lugod ng Diyos, ating pamisan metong kang banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At kekan timurin, Kapatid si Siyantala ng kaya katang kasalanan, karapat dapat talang pagmasusyan, dating banal na pakalulu. ikang mimili karing tawong burimong tumayid, karing aliwa, king katutuan at tuturuan ng Ebanghelyo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ang Diyos sa may payang tuto, pakadulwa na katamo at yung pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasan na kimpi ng angga. Amen. Manalangin tamo. Paypaming mayupaya, binya mo karing kekang santo, di Timoteo at Tito, ing titagan at kabiasnan ding apostol, kapamilatan ding karelang panalangin, sa pandakasan ng miye, mit mong kabanalan, at antabayanan dakesana, king pamaglakbemi, painturo king kayarian mo, at uneming karinan. Itinganadwan mi king kapamilatan ng ginaming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibi at magarikambe mo king kametunganing banal na Espiritu, metong making panga Diyos, mangkaman king alangangga.
Amen. Pamamasang ibat, king umpisaning kadwa ng sulat Apostol Pablo kang Timoteo. Ibat siya iting sulat kang Pablo, ameging apostol ng Kristo Jesus, paulining kaburyaning Diyos, ban manaral, king mi pangakong biye at siyo nakekatamo, king pangayagom ta kang Yeso Kristo. Timoteo, pakamalan kong anak, manano na sanang manatili keka ing grasya, pakalulu at kapayapan, amani batan king Joseph pa at kang Kristo Jesus, ake katanggino. Pasalamat ko king Diyos, asusuywan ko, king malinis sa konsyensya, antimo ing depat din ka na akong pipumpunan, ngening paratira kang agaganaka, king kakong pamanalangin, Aldot Bengi. Tunera kang sabikakit, ban mi ganaping kakong tula, lalong-lalo na niyang agaganaka ko ing kekang luwa. E kumalyaring kalingwan, ing katapatan ning kekang kasalpantayanan, akalupa ning kasalpantayanan na nga pumong Iloida, at Yunis ay mamu, balo ko king anggangeni, at yukeka iting kasalpantayanan. Uli na niti, ipaganakako keka, ing pagkapilitan mo sanang tuparan, ing katungkulan at tinggap mo king Diyos, inyan timpak ko laring gamat ko, king buntok mo. Uling ing espiritong binyening Diyos kay katamo, e nakatapapay na nalub, nunay ing espiritu, nakakatmuanan katangupaya, lugod, at pamangawat king sarili. Inyaye mo sukat pikarine, ing pamipatutu king kay katanggino, ni ing kakong pangasukol king uli na. Nune, wanan mo ing kay kang dake, king kasakitan, alang-alang king mayap a balita. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Ing kaligtasan ding taong matulid abye, king Gino manibatan. Ing kaligtasan ding taong matulid abye, King Gino manibatan. Magtiwala ka king Gino, at dapat kang mayap, ban payapa kang manuknangan king labwad. King Gino panintunan ning tula aburimo, at kayang pagkalub, kapag nasan ning kekang puso. Ing kaligtasan ding taong matulid abye, King Gino manibatan. Ipagkatiwala mo ing biye mo king Gino, manalig ka kaya at saupan na ka. Pakit ng maslaging kayapan mo at ing kekang katuliran, antingaldo niyang kaugtuan. Ing kaligtasan ding taong matulid abye, King Gino manibatan. Ing ginuya ing mimingat king paglakad ning tao at king kayang gagawan, tutulaya ing Gino. Nung mitakid ya, makanyan man, eya miragsa, uling ing Gino, ya ing mimingat kaya. Ing kaligtasan ding taong matulid abye, King Gino manibatan. Parangalantaya po ngeni ing maya pabalita. Tagkilan maying puso kong gawaking kekang kaburian, ituro mo kako ring kekang kautusan, O Ginoo. Alleluia, alleluia,
Hindi naman natili kaya kayo. at keka antimurin. Pamipasya king maya pabalita ag bangkang Lukas. Ligaya keka o Ginoo. Ingino may miliyang 70 lalaki at inubod nung tidwa-tidwa. Ban montanong mumunakeya king sablang lugal puntalana. Nga nakarela, ing palutan dakal dapat ding magobra di taklamo. Ipanalangin niyo kay makibandi king palutan, king paralayang dakal at alapagobra, barang tipunan ing kayang pupol. Lumakad kayo, ako tutubod na kayo, antimong tupa, busal ding asong gubat. Eko magdalang pitaka o supot magpalimos o sapatos, at eko tuknang kabangdalan. Kapilan man lungob kayo, king meto nga bale, sabihan niyo pa mo, kapayapan king bale iti. Nang imakatok ng karin, paya-paya naman, manatili akeya ing kapayapan. Nung aline man, ibayuyo ing binye yung kagalangan keya. Manatili ko king bale at anggap ke kayo. Mangan kayo at minom, king nanumang yampangda ke kayo. Uling ing magobra, sukat siyang may bayaranan. Eko dapat lipat-lipat tuknangan. Nung munta kayo king isa numang balen, at anggapanda kayo ka rin, mangan kayo king yapagdake kayo. Pakayapan nyo laharing masakit ka rin. At sabihin nyo karela, ing kayarianing Diyos, malapit ne ke kayo. Mayap ng balita ni kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. May itong maralas tamong kukutang tungkol king biyan ng Jesus. Siya pinitang nanong depatana kilob ning 30 banwa bayo yamig simula king kayang misyon. Ing baluta mo more or less inyang mibaytya anyang idawon dekin templo anyang bidina niyang lagyo masirkumsisyon niya ang point niyang misanayaldo may walaya at may yakit kin templo ang kakarining baluta mo. The rest, nanong depatana. King mismong biyan ng Jesus, apansin mo, nung nanong depatana, within that 30 years na alang makasulat, tungkol king banala kasulatan. At yung apansingan tamo ya pinitang Jesus, king kayang pamanaral, makatutok ya king biye. He is grounded on life in kayang pamanaral. Din kayang talimhaga, din kayang kasebian, din mismo ngaral na. Atsula, tungkol la king biye. So, kilob na ning 30 banwa, metong karing pansingan tamo yapin tang Jesus, pekarala na ing biye. Kilala na nung nano ing biye. Uling dapat tang tandanan, ginatang iya Jesus, pauling nano paman, nune, magdalayang bayong pamibiye-biye. Pinita, Christianity is a new way of living. Tamo pin. Anya pin, din kayang katuruanan, making controversial la. Uling, in kayang katuruanan, nung wari sana, iyakmane ing biye, ame wala, king makawusto, pawuli ning kasalanan, at bibili ne, ketang makawustong pamibiye-biye, bate king tunay ng parasan, ning biglalang ke katamo. Bate king tunay ng parasan, ning biglalang ke katamo.
Yay pining pakyan ng Jesus. Nya, maglarin niya, malarinan, kapamilataning pamanatbos, pamamatawad, no? Kapag larinan, king biye, asinirana, ning kasalanan. Anya pinding tao, reag yung pakintinjan. Uling, ing kayang katuruanan, yay pining kapaglarinan. Misanel laring tao, king biye kasalanan. At yung metong amunye patutukan iti, yung pinmisming ebanghelyong may basa, inyang pinili na laring 72. At yung kayang kasebian nga na, binang dakaling palutan, dapat di taklamo ding magobra. Wapi naman palutan. Halimbawa, papalot kang pale, ing palutan mo at luyang hektarya. Ding magobra mo at lula pong kaputot. Kapilanda ayari itang palutan na ito. No? Kanya, grounded siya keng realidad na ningbi. Ay tindihan ng Jesus. Dining bagay. Bro mo, patiking pamanasan. Yami bayit siyang metong karpintero. Ano yung kagaling tungkol keng agrikultura? Ano yung kagaling tungkol keng pamanasan? Patiking biye militar. Babiyang halimbawa, Jesus. No? Sabla tungkol keng biye. Yang pegaralan ng Jesus. At siya pinini. Anyapin, may nyaw siyang dakalatao. Man magobra king palutan. So, may nyaw siyang dakalakasaw. Minuna ng diling inaw, sila pending big four. Pedro ampoy Andres, Santiago ampoy Juan. Kay ba't ding kinumpleto na ding 12? Kay ba't nung inawas ding 12, inawas na laring 72, 72. Kay ba't nung inawas ding 72, anyang metong karing inawas ng tutuki, yapi ni Pablo. Ang giyangin niyang alana, yung kay ba't na nung inawas sa tiburan, pamepupos, yung kayang pamanyawas, inawas ni Pablo. At katatawal yan dahil pinding pagmasusyan tamong yeni, inawas ni Timoteo, ampo pay Tito. Inawas nung anden, kapamilatan ng Pablo, ban makipagobra kaya, uling binangdakal ing palutan, di taklamo ding magobra. Timoteo, imana metong iyang Hudyo, itatang na metong iyang pagano. At huling imana metong iyang Hudyo, dakal-dakal, ing tiro na ing anak na tungkol king banalakasulatan, partikular king matwang tipan. So, Timoteo, dakal-dakal, biyasaya tungkol king banalakasulatan. Anya pininyang mika at syune king gustong edad, no? Syune king gustong edad, timpamanaral ng San Pablo, a convertine. At siyang meging kasaup na king pamanaral. Tito naman, metong yang pagano yang talagang pagano. Dapat may konvertiya kang San Pablo. At yung meging utusan, no? Tagadalang mensahe, lalong-lalo na karing tao king Corinto. Timoteo, yung minunang diling meging obispo ng Epeso. At karinya naman mete, meging martirya, mapila na banwang milabas kay bat ng mete Pablo, makanyan mo naman, meging martirya. Tito, mete yung payapang kamatayan. Dapat detingan, may magobralangan. Dapat yung problema ngayon, sabi ko, maralas kay katamo, aliwa na rin palutan ng problema. Aliwa yung palutan ng problema, ding papalot ilang problema. Ding talapagobra ilaring problema. Niya ulit-ulit na kung sasabihin kay Filipinas, no? 80-85% kareng Pilipino, Kristiyano, regardless nung nanulaman na denominasyon, yung masakit. Dening mismong Kristiyano nga rin,
iskandalula karingaluwa pang relihiyon. Bakit? O may pate-patelay eh. Yung penaral ng Jesus, may kakalukod kayo, antimonong makananura kong liguran. Dening kapatad tamo, walang patungkot lang may pate-pate. No? May pate-pate. May papagdebate. May papanyira. Buninaning metong yay mo yung gusto. Buninaning metong yay mo yung gusto. So itamo may kakasundo nung nanumanita. Sabi ko, aliwa naman ng relihiyon yung tungkol king doktrina. Yung relihiyon ay a doktrina. It's more than a doctrine, particularly Christianity. Christianity is not simply a body of doctrines and laws and precepts. Christianity is a new way of living. A new way of living, anong no, ing makasentro, yapin ing lugod at kasayuan king Diyos at karing kaparang tao. Yapin ing pekasentro na kabaldugan ning maging Kristiyano. Eya doktrina, nune estilo yang pamibiyebye, anong no, ing lugod at kasayuan king Diyos at kaparang tao, yapin ing makasentro. Ing problema tamo, ding talapagobrang mayawos, at ding talapagobrang mekibat king awos. At ninureng talapagobrang mekibat king awos, ding hanggang bininyagan, ding hanggang may binyag king lagyo ng Kristo, supposed to be, ilaring talapagobra. Suling ulit-ulit, pasibayo, yang sira kong plaka, kapamilatan ng sakramento ng binyag, tengwanan tamo king Ginoo, ing maging talapagobra tamo. Aktibong magpartisipasyon para king panyulong ning kasalpantayanan. Dapoting malilyari, dahil karing talapagobra, ela makawusto king karelang panlalawe king obra. Ating magobrang talapagobrang patuki-tuki mo ang pumpatakatakiki. Ating magobrang itang kasabihan dareng makatwa, no? Soso palipit. Soso palipit. Tambuskin makanano namo. Ating magobrang maamuking alayang gawan, no? Maamuking alayang gawan. Ating magobrang magparangalan mo balang sumikat. Bala mong mikalugal keng lipunan, no? May aliwa at mapilan lamo deng tutong magobra ulining makawustong panlalawi. Balayo Pablo, nano ing maging moving force ng Pablo para magobra. Balayo inyang Pablo, inyang pigunaman na ng mga masamas, ing kabaldugana ning kayang ning maging Kristiyano. Metong karing maragula may katagkil kaya, inyang miras kitang puntong pigunam na king puso na nung makanano ng kaluguran ning Ginoo. Yay pinitang Jesus, king kakatas-katasan ning kayang kadiyosan, pepentulot ng meging tawiya, banang danasan ing dusat kamatayan alang-alang kay katamo. Gawa ng personal Pablo ita. Meteya, migdusay at mete, alang-alang kako, kalugod na kanako ni Jesus ayan. Kalugod na kanako. Gawa ng something that is personal. At ita iyang minyesikanan, patangaga na ka na ining Jesus sa ini, aminaus kayo. Migdusay at mete, alang-alang king kaligtasan ding sabla, alang-alang king kaligtasan na. Pablo, yapin yan. Ing meging puwersa, ban Pablo maging matatagya, king kayang kasalpantayanan at kasuywan ang gana king kamatayan. King masaklap a kamatayan. Kung sana nga na ba paintulot ng Diyos na ing pagmayabang ko ing kanakong sarili. Nune, ing lugod na ning Ginoo kanako. Ing lugod na ning Ginoo kanako.
Yang kanakong balamo mo, yang kayang ning kaya katang pamagobra, o itapin. Nung itang mo patuki-tuki, patakataki, na itang obrang buski makanano namo, so palipit, o kaya itang alata mo nga gawaking biye, niya mo gagawan tamo ini, o kaya itang batang magparangalan, batang magpasikat, yapin itang maging motibo tamo. Itang tunay motibo, mapilan layata, ding tutong metangkil. Magobra tamo, pawulin ng sarili tamo. Anyapin, ing tunay talapagobra ng Gino, alayang kabiguan. Ing tunay talapagobra ng Gino, may gobra yung Gino, may gobra ka, sinuyo ka, era ka pekaramdaman, muna na sabihin, may bigo kahali ka. Pekaramdaman da ka, era ka pekaramdaman, tikyan da ka, era ka tikyan, may gobra ka, king mit mong katapatan, migwagi ka. Migwagi ka. Alang masasayang awobra king Gino. Uling nung ing kikatamong pamagobra, bunga nening lugod tamo kayo. So lang masasayang. Lang masasayang. Uling ing lugod. Alang masasayang king lugod. Alang masasayang. Tagumpeta mo ngan. Itamong talapagobra, nung gimpanan tamo king mit mong katapatan, uli ning lugod tamo king Gino, alang masasayang, alang mabibigo king obra tamo. Uling ing bunga ning obra, alang naman talaga kekatamo. At tsuking Gino. At tsuking Gino. At hindi metong yang makabang proseso. Metong yang makabang proseso. Yung kaya katamong pamagpursigi, ban maging tapat kayo. Itang kasebian, penaral ng Gino nga na, painggulutan nyo la, yung kayaryaning Diyos nga na miras na, sisya nyo la't painggulutan din kay kayong kasalanan, at salpantaya king maya pabalita. Yapin niya ning kasentruan na ning panaral ng Yesus. Dapat ayawan siya dilini. Itang sisyan nyo lahat, painggulutan din kaya kayong kasalanan. Nginingal do nga iti, gawan mo yung sisyan mo at painggulutan, at siya pinanganta. No. Ayawan siya dil. Betong yung makabang proseso. Ing pamainggulot king kasalanan. Pamanisit pamainggulot king kasalanan, at pamanalakaran king maya pabalita. Metong yang it's actually a lifetime process ng metong Kristiyano. Ban maging ganap ing kayang panga-Kristiyano. Ayawan siya dil. Anyapin, there are times na manabo tamo, there are times na ma-fail tamo, there are times na may kasala tamo. Dapat etapatugot magobra pamurin. Etapatugot magobra pamurin. Etapatugot sisising kasalanan the moment na may kasala tamo. Etamo tutok ng babayo, magbayo, king katang pangataw, kakalisan, itang bage-bage, panugaling, makayakma, king kaburyanan ng Gino. Iti metong ayawan siya dil. Metong yang makabang proseso na itamo dapat pa'y siralog. Itamong talapagobra. Dakaling kaya katamong danasan ng tikaniting bagay. Ang importante, etamo susukong magobra. Ikit mo yung kikang kainan, may kasala ka or whatever, sige pa mo rin. Isunduing obra. Isunduing pamagobra. Isunduing katapatan. Tamo king Gino. Isundo. Etamo pa isiralog. Ang importante, tengwanan me, panalakaran me. Busal na't sumangid din kay katamong Canaan. Despite of our humanity, of our human weaknesses, we keep on serving the Lord just as we have committed ourselves to Him, but always with the right motive. That is because we fall in love with the Lord. Because of our love to that Lord, anya magsilbi ka, pawulining parake ka,
o nano pa man nakadahilanan. Kaluguran may kasing Gino, anyapin magsakripisyo ka. Iyapin iteng ing mawulagang motibo tamo. Bakit? Penamdaman tamo ing lugod na kekatamo, aranasan tamo ing lugod na kekatamo nung makanano nakatang kaluguran, kalupan ng Pablo. At ngayon, kinumit tamo ing sarili tamo kaya, uling king lugod na kekatamo, liguran taya naman. At ing lugod tamo kaya, kekatamong patunayan, kapamilatana, ning katapatan tamong susuyo king lagyuna. Kalupada di Timoteo, kalupada di Tito, ay inawos na, ban makipagobra kaya, kapamilatana, San Pablo. Amen. Bendisyonan na kayo ng mayupayang Ginong Diyos. Talagang tama po. Ginomitukod kang alagad, amo na ka karing lugar lapuntalan mo. Para tikang kaya bemi, dapat nasa mo keng mitubod alagad, mumuna ka ban mesadya, king kang pamagbisita. Inya ngaming manalangin, Gino, para lakang talapagobra, king kang pupul. Gino, para lakang talapagobra, kingkekang pupul. Para karing kekang pari, madre at katekista, aslagan mo sa king kekang sala, banding aliwa, akit day nga slag ning kekang sulu, kapamila tanda, ipanalangin ta king Gino. Gino, para lakang talapagobra, kingkekang pupul. Para karing sablamong apostol, maging mamulasan ng anting patipati, dapat maingat at magaling kesa karing asong gubat, ipanalangin ta king Gino. Gino, para lakang talapagobra, kingkekang pupul. Para karing sablang doktor, siyentipiko at artista, mayagyag lasanang magsilbi king kekang ligaya at panimunanda ing ikakayap ding sablang balayan, ipanalangin ta king Gino. Gino, para lakang talapagobra, kingkekang pupul. Para karing sablang pamilya, manatili lasanang tapat king tagimpaning karelang lugod, ban maging talapatutula king ganap mong lugod, ipanalangin ta king Gino. Gino, para lakang talapagobra, kingkekang pupul. O ginamit mong kanakamo sanang tanggapan, din kay kaming panalangin, ato kyan may sana ing bakas ning kay kang anak, at pasipa mo nga king mit mong kabibabatan. Ya ing mete para kay kami, dapat sinubling mebie, ban adalano ring sablang tao, king biye langanga, nung no yung mabibi at magari, manggaman king langanga. Amen. King amat ni daralami aining kekeng sarili baboning altar ning biyemi pabanalan mo sa duwan ning
Pipuri ka ng Diyos betong si Kluban, ulang kang kaya panti kami nga lakayang pang mikeka, halakay ba't ka rin ubas at pipagalaning tao, para kaya kami maging inumaning biye. Ipuri ang Diyos kapilanman. Releng kayo kapatid, man kanakot kayo kayong daon, maging katanggap-tanggap harapan ng Diyos ipang mayupayang totoo. Tanggapan saning Ginuy ting dawon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplalat ning mabilog ng banal a kapulungan. Kay paming bigla lang tanggapan mesa iting sakripisyo ng kekang balayan. Midadawon niya king kekang ligaya bilang parangal karisan Timoteo at Tito. Ipagkalumusan na kami ingalangang kang kaligtasan. Itinganadwan making kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Hindi naman natili kaya kayo. At keka antimurin, Itasyo na ring puso yo. makatasno king Ginoo. Pasalamatan tayo ang ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulid ang pasalamatan da kang parati at naman ka rin o ipa Diyos king alanganga at lubos mayupaya. Pagkalumeking Santa Iglesia, iting piyestang parangal kang San Timoteo at Tito. Agyagan mo kami kapamilatan ng banal ng biye. Tuturo mo kami kapamilatan ng karelang pamanaral. At babiye mo ang kekang pamanganlong bilang pakibat karing karelang panalangin. Kulinita, kambering sa blangkor ring anghel karin banmo, darilat may kekang ligaya, lain makebelang tuk ng babi kapurian keka, at ngamingang sasabi, Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos sa mayupaya, mitmuyang banwa ting yato king kekang ligaya, hosana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyo ning Ginoo, hosana king kakatas-katasan. Ikapining banaloig pa kang sibuli sa blang kabanalan, ulinita ipanikapumi, itugtog may espiritu montimoying titi pangambun kareting ayin me, ban pabanalan nalat para kay kami, gawa na lang katawan at daya ng Ginoming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, ganitang penging mi panganyayaya, bayan ako sang loob ninawan ng biyan na kinpamailas at kamatayan, kinmaning tinape, pero pasalamatan na ka, piraso ne, at binyane ka rin kayang disipulawat nga na, kunan niya iti ikayong anat kanan niya, uling iti ang katawan ko, amidawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay badang minapon kinuha na yung kalis, pasibayan pa pasalamat kaya ka. Binyene ka rin kayang disipulawat nga na, kunan niya iti kayo nga at minong kayo kaniti. Waling iting kalis, ting kanakong daya, hinday ning bayo talang hanggang tipan. Ami bubo para kay kayo at para ka rin sa blang tao, para kayong kapatawaran da rin kasalanan. Daptay niya iti kayong kapigaganakan ka na ako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ng kasalpantayanan. Ikristo meteya, Ikristo sinubliyang mebye, Ikristo datang iyang pasibayo, king kawakasan ning panahon. Inyangin ang kaganakan mi, o mapamakalulang pa, ang kamatan at pangasubli ng may biye. Tarawon mi ake kay ting tinapin ng biye, at ang kalis ng kaligtasan. Layon may pasalamatan keka, ang pepalyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo at sumuyo keka. Di kami kan sanang misulusul aking katawan at tayo ng Kristo. Di po na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me o ikpahing banala kapulungan mo makalaganap kay mabilo kaya ato. Ban may ganap iya sa aking lugod.
Kami ng Francisco kay kaming Papa, Florentino kay kaming Arzobispo, Padre Laudamira kay kaming kasapapari, din sa bilang pari at diakono, at din sa bilang susuyo kay panalakat pulungan mo. Gana ka mula naman din kapatid ming minunanang pepainawak yung pikong kapanayon ni pangasabling mebye. Idala mo rin din sa bilang mayang unabi kay pakalulo mo, kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan, karapat dapat mo kamit kayong bilang angga. Ban kambinin naman na Virgen Maria, Doning Diyos. Kami nang San Jose, ang esposo na. Kamberin man ni Apostol, sa nagos niya na kaming patulunan. At kamberin sa blang banal, ang bibibi, kalugod-lugod ke, kaking kikabaning panahon. Apor yan at apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambenat kayo, Diyos ipang mayupayang tutukagam ng banalay Espiritu, kaya kasablang tangalan at ligaya, manggaman, king alanganga. Amen. Ngayon manalangin tayo ng kapanaligan at lugod kay igpa, kaya nga manong tiro na kay katamo ng Ginoo. Pamiti ka banwa, isamba niya yung lagyo mo, datang kay kami pamag-ari mo. May pamintuan ng loob mo, kaya sulipan ti banwa. Yung kakanan making aldoldo, ibiyam kaya kami king aldongeni. Panipatawad mo kaya kami ring sala ni keka. Anting pamatawad mi karing mi kasala kay kami. Emo kay paisaw king tukso, nunay kabos pamiking marok. Amen. Kabos mo kami ganagin sa blang marok, malugod mong pakalabing kapayapan king panahon mi. Paning ka sa paning pakalulo mo, may timawa kaming paratiking pamanalipan ng kasalanan. At may kapis kami nga lang kasasangkulan king sablang kaligaligan. Kabang panay at pagsadyan may panyat na namit mong ligaya, Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kay kaing kayarian, nating kayupayan, nating ligaya, manggaman, king alanganga. Ang ganaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan lalakwan ko kay kayo, kapayapan ko papaya ko kay kayo. Kamusta na babalik na rin kay kaming kasalanan. Noon yung pansinan mo yung kasalpantayanan, yung panalakapulungan mo, at pamayapan at pisan metongan mayagpang king kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Payapanin kinamantabi sa kapilan man kay kayo. At keka antimurin. Yung pang tayong waganing kapayapan, kay metong at metong. Kordero ning Diyos, sa milalakwaking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakwaking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakwaking kasalanan ng yato, ibigay mo kay kami ang kapayapan. Tao ng Kristo. Amen. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap kayong sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulanda ka balang mamawari at yuka kini, at pagkasanbed ng kayong lubos sa ning sarili ko keka. Kaya mo sana'y pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Balumuing sablang gagawan ko, agiang king marayuan tinjan mong isipan ko, alang makalingat king beku keka, ing kabiasnan mula lagpas king kaisipan ko. Baru ko Ginoo, kaya't
sukasiping ko, karing kalaban ko, ipagwalo mo ko, at tatayran mo ko, king daklat na ning biyay. Manalangin tamo. Kay paming malugod, king pambagmasusimi, king kapigaganakan, karing kang santo, di Timoteo at Tito, tinggap niya ing kang sakramento. Idara na kaya sana king alanganggang tula, ning katapatan may keka, king aldoldoming pamibiyebie. Itinganadwan miking kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pangadyan tayo pong ing orasyo imperata, laban king COVID-19. O Diyos, save kami. Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakalatao. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, ring taong mi tutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan na tingatan mula, ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mi laret ang miyawan na, kumayap na lasan ang malalagwa. Ingatan mo laret ang lilingap karela, at pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkala mo ke kami ing grasya mo, kaniting masakit na panahon, ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami karetang at tsuking pamangailangan. Ipaniga pumike ka, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, ating pangakabus mi, karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyan pon mag-ari kambe mo, king kametunganing banalay Espiritu, Diyos, manggaman, king alanganga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banalan na indunin Diyos, emo sana pisawiling aklis mikeka, king kaguluan mi, nunebagkus mo kami kabus, king sablang panganib, o maligaya at kanuwanan a Birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaduluan mo kami. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Ipanalangin mo kami. Hindi naman natili kaya kayo. At keka timurin, Bendisyonan na kayo ni Maypayang Ginong Diyos, ingig pa, anak, at banalay Espiritu. Amen. Amaya kayo king kapayapan, maging tapatasan ng talapagobra ng Ginoo, kalupa ng Timoteo at Tito. Salamat King Diyos. Inglugod na ning Diyos tula.
tulanening beku, inglugod na ning Diyos, tulanening beku, inglugod na ning Diyos, tulanening beku, tulanening beku, inglugod ning Diyos. Inglugod na ning Diyos, tulanening beku, inglugod na ning Diyos, tulanening beku, inglugod na ning Diyos, tulanening beku, tulanening